Da biste promijenili izgled kursora, kliknite na Start, Control panel i ikonu mouse. Zatim na tab Pointers i u padajućem izborniku izaberite novi izgled kursora. U Customize prozoru vidite izgled kursora za svaki Windows zadatak. Ako neki želite promijeniti, označite ga, kliknite na Browse, pronađite kursor koji vam se sviđa i kliknite na Open. Kada ste zadovoljni sa svojim promjenama, kliknite na OK. Korisnici Windows 7 mogu kliknuti na Start, u searchu upisati mouse, te će doći do istog izbornika.